kwezi wanama watukufu mjihunda oharo mwaze nsanatsa za ulimwengu ngamjumbushirani khairi na barako banumlio Mwenyezi Mungu namhifadhini ngwajeli ukaya ze ahali pia obahanuzilio hawonsi pia ngo wanono amjoka zensu zinunja kaurenga fumvu harumwe mimbari inu ya he zerezo ukaya bakawafati wakawafati wa mzaza hangu boko kawatimru boko yulinda wafati ana ukaya tibaitsenaga mjoka ya mzaza karaja aliwatimru yakamwade wamru na hadisimina ye hadisimina ye mfomonsi yani hadisimina ye henu siku hadisimina ye mfomonsi hadisimina ye mfumbili hadisimina ye mfumraru hadisimina ye mfumne ala fue mfumtsanu tsimparo kadon tsanu gajarenge telefone donc njelewa shabot weda nikabo ngojoka kumurema katianu ngabo mashuhuli ona donc weda nikabo nda moze mashuli ya kama ze haziza hahe ngondo ihono nda iho mota mbabo puisque nous kusu hadisi kale ukati hadisi le mfumtsanu abukabati tambo donc wandu wakakaribu naye abukabati mri yaunde hikma ya hunda ne imani ya tsamboka he hali yaliyo na tsompara imana here mwabie mbanongo etoka oyonsi re mwenforme kawatimbu ya nambia mbanongo etoka oyonsi shabala imana na kaupara tsukojusiwa c'est parce que mama handaka hakamwade donc on a minsujua kwa tshadi simeze nsupia kaja kamwade shatwa bakabo bakatwara abu ani bakango mazaka maluja bakae serikali hunu pia tikanti bonze la fois kama on dit peut-être tinjamna buhu mtiti comme ça c'est tout chatin rongozo kaya ndongozo kaka mwade tazilo kana binge mwade halala bas donc ate yahoa tiparavo il tient le téléphone sonne na mama réunion il sonnait là 9h bon je dois dans ka bon toujours indo vin jona dzina jona bamru bon ti afilane réunion tenir di sonne ti demandou ando mon swami hindange telefonino ila 9h30 tirange telefoni au narange telefoni tsamba wendo banu mama hongo la pitali ngabo ngo muhimu jau tsamba mama hongo la pitali warende ezajirinde bon kam saje timparaja na takajarage telefoni ezabani matsuni parana kabula mwana mbio kange mwadi ngo joziduri swami hi parce que bon de toute façon basango mwadi ngo la pitali zero ngizo nziro tsamba bokupe ngamparo muroni vite fait wanama oloi ho jena gari vite fait arengo yabe ho maluzini harmo clinique ya Bulayi batanga bo clinique ya Bulayi ho ilonjema tout ça façon que lazima ya déplacer parce que c'est ngona cause jua okay abo mwambia saruhe yaje samba okay tipara wanama wakamoroni tu informe okay abo tutingarbe hao donc on doit rendejo hafili habarango ajuneza ndini bangu ti ritere jamwe reunion ani ntatso fikiru kabo mama mzatangu ngo tsojokola lafi tinongona ku bon quand imbujo ngo jaizo bon zozimba bon ata e telefonir di sonetsena tiranga telefoni katsimbaba hanuvu mwe ngojuo tselewa tout de suite mitimru ko mimjinga tselewa tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas ngojuo bon mbahi ndizo mwanza mama hafu bon j'étais choqué très choqué comment ça se fait bon ziumba izo kuno jozita bon et reproche ambi jo reprocher ni tsahe tout mais bon mama kana ureje bon comme entre parenthèses c'est eu mada he sujet hangu ya leo chez made tokaya bon tokanda nimfanyile ni un peu mna compte rendu et quand on ziumba kuno jozitawa evongea bozo ziumba he namna hiyo ukaya zanshangazando kaya tihadi simina mama hangu animu hadi simina henu siku shemfomonsi mfumbile mfumraru yemfumne rihadisi kama chaka tamba problem yo kainshangaze yo kaya mamange mwade ngela zamoni junu ndendazi
muzisa bakamrutsuo na mruma na mapesa ya zindu zangu tizo zanzo zirengwa amba haja chance mapesa mu envelope chusa ta ya jo huja njeni mnike mrungu kolabuni huja kabati tabo mtsomlindaje c'est tout bon zijire namna hiyo donc sino shida zibadili même si tifanya mna reproche mtiti ya huo ndo mkalansiza parce que bano handatu aseromu seromu ndati nduzo dahoni seromu ya tilwa zo zinji mfumtsanu hiyo na vo mfumtsanu timpara kadoshenda timpara botasi bomtaza bomtsana timpara bo joni timpara bo mazu timpara bon mino kama de nahamba titwetsonu kabo mbahinga armaze no gozai zijire namna hiyo donc tamba kabon pour comment tu ni para mwanambia voritsodi waza nzimangu nambio kavalari njakana ze cordone za haho ututorenge telefone mangu ngo yabo nerenge telefone mangu abo ngio ne numero yangu wani para wanambia shaba sa hundre hikma ngo ni paro unambio kama mahafu hauma mange tabani halalula pitali sho wakati ya kode honi bakoma kini fu pour quoi tu ni para wanambia wan informe ili nomra solution vite fait. Bon, ziumba. Bon, watukufu dizo mkwanzao yo nzia hatu sontipia. Zo nzia hatu sontipia, donc ngarjuvira, rija ngarjuvira. Donc, zo nzia habari, ntukanzani fanyila en bref. Na rongo mtiti, arma wafati wa mtata karajali. Ili ni mtombete ni babi ukuro, parce que avant rwenja tozi jua. Donc, en bref, watimri ya kamade. Kaja perde hata nagramu toka onsi. Hakanesu ya hahe. Kachakana ta problem tika wadisi mina henu siku donc timbaro ngoboko rikauzilinda shayode namna ebongabo tukanzani mu metene en bref donc ebongabo watukufu tukanzani fanye mnatro parenthèse nirenge mrongo haususwa ni haruma ila grâce présidentielle ya Kaujiri ya ukaya heni wakati balo independence president yorenga yofanya grâce boko halibere wandu hawato harmaze preso yo mada kwa mjofanya intervention jo kamtiti ne message inu ngamumboisha muivesheyo wanama watukufu wanama watukufu wanzuan boko si wandu wazima sida munzima simlimi mzima ebongabonga mmoboshe message inu wadzadza hangu wanama wanashwa hangu emadani hangu wanama wanzuan na wamali amumboshe ne message inu kwezi ngamjoka ya libera la Afrika ngilo haruma migubanyo minji migubanyo yokangara nzori manisiwa migubanyo yokangara nzori rohwaze ya maadili yatu migubanyo zinti za leosha na migubanyo bukonge jirao ngasina mahamajana sha ngartsingu uja retulamo migubanyo ilirdomana haukom kovadzima hatu umodo mkovadzima hatu iyo hatwari haruma wovo haukom okabadzima ranzane ranze nsi hatu ranze mipake nsi hatu rikensi badzima rihadisi ritsehe rizine riono wana hatu wahuwe riwasomese rifanyiheni barwa itukufunyi jamalif kavatsi wanzuwa rione haruma zenongo hizo hivo ngabo kwezi watukufu wanama wanzuwani wandu wenji wa shanga yao ya ukaya pourquoi wandu wanu watilwa pia Sambi Raisi Sambi na Dr. Salami watufungulwa wanama wanzuwani na mwelewe kwezi watukufu tizamba nga mzambo di tina njendu nzambe tina urantu zamba Sambi uwamfunga tindu wangazija kwezi na mtafadhali mtowe zanogozeo hetswani heni mwanadamu mwenza hikma mimi tiza luangazija shezo njazitsa hanza luangazija wala njazija zitsa wakaniza lwa mwali au niza lwa maure au niza lwa gazija tiza luangazija tibwe mato jununga mingazija shakwezi watukufu na mrensi ze discours za umani ze discours za utsogeza ritsambaliane za utsogeza rikijumatsoingana wandu wafunga Sambi na Dr. Salami tindu wangazija inusia samsinji ya fikiriwa hajuu nonondo ya ukawarohitswa Sambi warohitswa
heni mwanadamu ulo namba toma ya ntiti ya utsongeza ekomori ijuseshe hitswa irohe harumwa ukadamizi wa hembeberu nezensi bokuzo ufanyazi ni mbeberu noli Qatar noli Arabie Saoudite nodo zensi boko zo maadui mahuwa hele bara l'Afrika haukensi hatu ngefezo parti nansi vokonga bo maandili menji boko usoniho nganzo maandili au yarumilwa nsi bokongi harumwa point stratégique harumwa inomba Afrique de l'Est notamment le canal de Mozambique. Donc nsi hatu sur le plan géopolitique, je dis géostratégique, ngejoka jouer rôle nkuu harumwa mbadili ha dunia yode mano ke Marekani nwana mbwa wahahe notamment de Faransa do Arabu akanga mtsungu wona le picha liliyo armale enkodo ya Palestina mtsangalia Palestini ngoulo pia hama nyansu ngwaralo hitswa eduna wadaza hime ngwatsungu hangalia ezo ngamjuza kauzamba wanadamu waje watola maze ardhi za hawaralo hitswa communauté internationale watsoshe meza nkodo shawadaza watsungure makotsi na utetselomro donc namwelewe ukaya si watiti simba vintiti kari kuda litsinanga jengari manisi wao ukaya kweli we mzuani we twitswani mzadze mzuani mzadzangu mzuani mwana mshangu mzuani kango twitswani ukaya yewe afunga sambi de mwana mgazija bari je parazali raisi uliyo abasa raisi azali wala nsombezo azali afanya uzo parfait non Sha azali bon d'ailleurs mija paro fait indépendance parce que nja paro kubalika kubringa sema indépendant izo ni mrunjongu juo zifikira zangu indépendance boko ngari impozo mapesa ngari impozo accord militaire accord zinjina mwatsaim zijue ngamjo zijue ukaya ngasi harumeno ambao utwana wa nyumenine wa colonialisme boko ye Komori rikazo finiho heni mwanadamu ni majoriste kwezi mlarmwe diaspora ibanu hazimlo ibanu msomo hinzeni kwezi watukufu ngamtsingo ujue le même rôle ngono ngamtsabu hao tino jandora klameja unajauna na ndongo betani wa betani ngebo wanama wanzuani kwezi wanama wa mwali na mtwetsanuka wafunga yemtukufu mjamalifu wa sambi sindasi wangazija wala tiwa mwali wala tiwa maore inu decision ala haju heni mro mwale bara l'Afrika vokongu mena sembavi za intere za hembeberu za Marekani za shetani wa Yahudi yemru wangu jojuswa mahata yarendwa nai yajuswa makata ngbandrabo yakazwa mapanda yafungwa watende uzosoni wandu walona ntonto wakuwa wandu wangu wazingare mashishio wawadiktezo wanzao hini wakati ili wandu wafanye kuno parofanya haziwe ino wandu wanu swade bani Israel swade Mfaransa swade Marekani ekakujaula kwa tina bahiru kongo wadu ufanyila presio wetsi mrubo kongo wadu ufanyila presio wadu ufanya tule mwe possible utepirizo hawa huwe ufe waulise sumu hawa ujusize mahata no wangamie gariziwo nao gazijira mwatizi nchi na mtsobwe matoko ezibu wa Komori na mbwe matwa na maonzuani mwangalesi ya samchinji jiro Cote d'Ivoire mwangalesi ya samchinji jiro Cameroon mwangalesi jiro Benin mwangalesi jirio Gabon na mwangalie ze soi-disant elections andabo zifanyi wao mwana mkomori mwana mamzuani utikubali hutwaitsonzi haukanga bonongozi prepare wao za reflechisewa en avant ili wakena longueur d'avance ya urimanisa maudu ya jeunike pistole ya unike Kashelnikov ya unike na armu na heni armu sofistike remgazi jahitwa bona ni adui wao yemgazi jayo yenge mzuani vahemgazi jambi okaya wala maandui wahanyo wanzuani wala kwa mwanzani objectif yonzima
objectif yo nzima kwezi watukufu duritsambaza warihanyise ye Soudan kanti nzima wetsambaze Soudan du Nord, Soudan du Sud watsambaze wanrwane hazao tsotsambaza hakongo wachoka kono parange tsoti mpaka wadovulumu wanru wobo hazingwa wanuwezi makana ngamtsingo one RDC kamtsingo one Kongo ina mnelio emane Kongo ilo bale lo Kongo ya ilo mankodo bana shuma jamatana emane za dokezo zonti pia zijirio dabo kwe Kongo ngyo na maadili minji boko ndwanu za entreprise hanyu za hawo walonizo kazino jo henda batine maadili hatu batine utajiri hatu sinde matajiri shawaje warede maskini waribo hosha hatu warisijini warirede marensi waribo hosha hatu waripuserido mana ilirido wamea nabo udo akolazimu warime ebonga bomana mamzuani sikubali utwetsons hudambo ke yafunga sambina Dr. Salami Luangazija no heni mwanadamu mwana mkomoro ke lazimu yatukiwa na ndongo bizijirio sharti jeri fanya balkanization ya utsambazo wanadamu basi washashi na abonga sina utajiri wanzo urengwa yabonga bo urenga ya urumie ya ndrenge ya nrumie ya rengo la mrumie iliri domana ezauze henda mundu utajiri walonu njakubale mabiyo wafunga sambi yonde Qatar wende Mfaransa wende Marekani wakansi bazima haukasambi haka menas ya kwa konzon wanadamu beshe yala mahaba ya huwa Komoro waka Mwanza wana wani mahabata la beshe ya mjokafa sambi wanruo Mwanza beshe sambato ruwa pirizo leo wafanya wavotaji wa hunra yebo ngabo kwezi batukufu wakauraizo haukasambi kajajo kubali wamvure hula wamvure hunu hajo haraya sambi haka na karisma sambi haka na ustarabu sambi haka na eloquence sambi haka na culture general yaka enorme haka ushangaza emanali swaliara la hitwa dizo emanataki ya liswa sumu hafa dizo kuna ujo ufanya haziwe na weka kutina ntonto ekawo timu mdombajo ujua huvura hama junior la jazo mafuriapa wavure waurede marensi ili kuno paromena seze entereza hao seze entereza nga juu kabwado zirumi ya heni wakati ekawo remarke kawe timu mdombajo kwa juu ufanya presyo gelazimuo utowe dahilani hahukazandrabo hahujusamahatsa hahulisasumu haufanya heni marogo o muhimu gelazimuo la duniani yenyi wa Komoro wanama wanzuani kamjaparo mda mama jete kudo ya mwezi jirio harma le barala Sahel Burkina Faso, Mali na Niger maona ya ukowanru wao wakazwa nkodo wafanya wa sanction ngwarolo wanzwaro mwana wa mahamongo mirarura sita maromongo mirarura mfukare wanzarolo hitwa zabari utwanzensi hahe ifofanya wabasa uwe nodo nsi ya Burkina Faso va dejouer la coup d'état za timizi nsujwangavi yeba no timrani ndongo hindi kutsabana mwenzanyu yanga mwanzo lisensi yangu tirambuo kanywa rwapeo nyiwa nafiki nyiwezi emanarlo amama inura boma nsima maskini ndabakanga mtsingore bohesha hatu ranziba lo jabanu re dhahabu reheni banongo roloni nga mtsingore bo na mwedezanyu mohanyu kanga nyina usedize wosedia mwasede mohanyu mwanzo rolo hitwa yebo ngaba kakujelewa izobo mwana mzuani mwanama mtukufu mjamalifu shangu kubali ukemka zijade ya funga sambi no siasa serikali ngerumilwao ni pouvoir ilo haju ili warende mroina iwa mteba hanu wambazize wambazemfia ili haujusiza ula utungu ya huwa nanyasi wanzuani ekeso kaula mumwali hao wananyasi wa mwali ili wewe mzuani uniyenge mimgazija kanzo rumwe matso wangalie ho kweli kwezi mtukufu kwezi watukufu
ritimane si wandu wadzima ye komori kareno jwa huyunda haruma inudia haruma uyengana nja kubali kanga sina independence na rempozo wa mapesa no rempozo wa siesa ya peu no rempozo wa mikataba ya urirenda watwana ngarono na telie wa ndrabo wa discussion wa usedia ndrabo ngarwa holi senga fonja ndrabo ngamhadalo nja kubali ngamombo Mungu kaya kaba jona mwendo baundi himna mwana mjali swali ujuhuja system kutoma heli wakati jojo wa subuhi mtibwe matoto nunga mienshi sina ofisa mkutoma beshe ngiyo demevu chance na huisa mkutoma gari joshi na rikombo inti hatu c'est une question de temps c'est une question de temps kheri na amani ngamjumbushi ya banumlio watukufu Mwenyezi Mungu narinike hatima njema Mwenyezi Mungu narihifadhi nile fitna na nzuri tilwa ili riralana hitwa ili risunge hama Kongo insi hatu balkanizewa rido mana mwanama mzuwani we mwanama mwanama mumwali we mwanama mwanama maore we mwanama si wandu wadzima watarehe nzima wadamu nzima njakubali Uarabu njakubali mbeberu njakubali Marekani njakubali Myahudi waje wadorimanisa njakubali si wandu wadzima garjo ufa wadzima garjo huwa wadzima garjo ulekezenti hatu wadzima si wandu wadzima na libaki wadzima mtikubali mkana discours ya ukari tambaliane ngabo kamjumbushira ni khairin aman garjo dona na husuni inshallah.